Bolwetse ba sukiri ke jo bongwe jo bo tlholang mathata a boitekanelo mo Afrika Borwa. Baitseanape ba boitekanelo ba re 1 go 4 ya bagodi ba ba leng ka kwa godimo ga dingwaga di le 45 ba na le bolwetse jo. Ka kwa masepaleng wa Kapa e setse e le batho ba le 100,000 ba ba tshelang ka bolwetse ba sukiri. COVID-19 e kgoreleditse ditirelo di le dintsi go akaretsa letsholo le le neng le buluditswe le maitlhomo a lona e le go thusa batho go laola maemo a ba leng mo go one. Because of the de-escalation of the services and with COVID and the impact that COVID had, we thought it safer that people with chronic diseases, especially the diabetics, people with diabetes, that they not come to the center to protect themselves. Ke melaetsa e le mmalwa ya kgatiso lentswe ka maleme a farologaneng jaaka sejatlhapi, sejakolobe le isiXhosa. Se se itumedisang ka lenaane thuto la bolwetse ba sukiri ke gore le lemosa ka mo o tshwanetseng go tshela ka gone fa o le motswasetlhabelo, go ja dijo tse di dikotla, go laola selekano sa sukiri mo mading le go thibela go ka tshwaetsega ke COVID-19 ke dingwe tsa tse di rutiwang. We recorded 16 messages to cover all the essential information on diabetes and also about preventing transmission or getting coronavirus. O ka newa thuso ntle le tuelo fa o ka romela molaetsa wa hae go palo e latelang ya mogala e leng 087 240 5094. Fa o dirile jalo o tla fitlhela molaetsa yo o kaelang ka mo o tshwanetseng go ikwadisa ka gone. Gape o tle o fitlhela molaetsa kgatiso wa metsotso e ka nna 3 go ya go e le 4 letsatsi le letsatsi mo matsatsing a le 16.